สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เราออกมาอยู่ที่เขาเอิ้นว่าเป็นแกลเลอรี่รูปภาพเนาะตัวนี้มันเป็นรูปภาพของตึกแต่เฮาเบิ่งบ่เข้าใจปานใดดอกเนาะ มันเป็นแบบรูปภาพจินตนาการน่ะนะเดี๋ยวเฮาสิพาลงไปเบิ่งทางหลุมเมื่อยเนาะอากาศร้อนมื้อนี้ตัวนี้มันเป็นตึกเก่าเนาะเขาเอิ้นว่าจังได๋แต่ก่อนเพิ่นเป็นนั่นบ่อนปลูกสร้างสวนผักหยังนั่นนะแล้วเพิ่นมาเฮ็ดรีโนเวทเป็นแกลเลอรี่เนาะยามร้อนก็ร้อนยามหนาวก็หนาวเนาะตัวนี้นะมันคือมื้อนี้ก็เพิ่นก็บ่ได้เปิดแอร์หยังเลย หมู่ครูเฮาก็วีวาบๆกันบางเทื่อเฮาก็สิให้หมู่เฮาอธิบายให้ฟังเนาะ รูปภาพนี่นะฟังภาษาฝรั่งก็ยังบ่เข้าใจปานใดเนาะกับแปลอังกฤษในฝรั่งนี่โอเค what is this C'est la même artiste. Là, on est vraiment sur un travail de dessin, donc de graphite งามเนาะ sur papier. Le graphite, c'est un crayon. Donc, crayon sur du papier. Vous remarquez que le papier est jauni. C'est voulu pour un peu rappeler les อันนี้เพิ่นก็สิอธิบายเรื่องรูปภาพเนาะ de dessin, de botanique, anatomique. มีประมาณแบบนี้รูปเพิ่น Et l'artiste pour cette série, The game she played is Pokemon. juste devant เราอธิบายเรื่องรูปที่เราแต้มเนาะ เป็นรูปไพ่งามเนาะเดี๋ยวเฮาสิถ่ายใกล้ๆให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวคนยังเต็มอยู่เดี๋ยวเฮามาเบิ่งเบื้องนี้เอาซะมันสิเห็นแบบชัดเจนเลยเนาะตัวนี้งามดีเป็นจินตนาการเนาะไพ่ไพ่ที่เพิ่นสร้างขึ้นให้มันเป็นตึกเนาะจินตนาการของเพิ่นงามดีเนาะแล้วก็สร้างเฮ็ดpresque sculptural, hein, parce qu'on sent les volumes. Et quand vous approchez, vous regardez tout ce qui est fait. C'est vraiment un travail de dessin incroyable. Approchez pour voir les petites lignes. Hein. Il faut vraiment le visualiser. La carte Pokémon, il y a tout qui est... Voilà. เป็นการ์ตูนc'estการ์ตูน She's trying to go with a dynamic, so she's trying to make her art here be very dramatic. So that's why it's like you have a lot of motion in her art. นี่เพิ่นกำลังสมเทียบเนาะระหว่างรูปภาพเบื้องนี้กับรูปภาพเบื้องนี้ว่าเบื้องนี้เพิ่นเฮ็ดรูปภาพที่ติดกับไม้เนาะสิภาพไปเบิ่ง de cette région-ci. Donc là, vous เป็น avez แต้ม des เป็นแต้ม bois ใส่ไม้เนาะ que l'artiste collectionne un peu เป็น partout. ศิลปะอันนึงเนาะ Des rivières. Dans la salle où on va aller, c'est directement des bois qu'il a collectionnés au mémorial de Brésil. สองแบบ The wood in this art, the artist collects it just like from the river or wherever she finds art and just tries to make something out of it. Une méthode de photographie naturelle. Donc il a laissé sécher les bois pendant des mois au soleil. Et donc finalement, les craquelures, les mouvements dans le bois, ça se transforme avec l'intensité du soleil et de la lumière. Donc c'est un peu comme un procédé photographique. Et ensuite, il va maroufler une photo d'archive de l'arrêt de tirage, donc directement sur le bois. Voilà. It's so complicated with what's going on here. Do you want me to explain the process of how she gets this kind of... Alright, so after she gets the wood and she cuts it, she lets it dry for a couple of months. That way the sun makes the wood kind of change. And then to get the photo on there, she gets an archive photograph. And then she essentially puts it in the sun too, so it stains the wood. I don't know if that makes sense, but it's the same thing with the other ones. And she'll cut the wood, let it dry out, and then the intensity of the sun will make the wood change shape.
เพิ่นเปลี่ยนอันเพิ่นเอาไม้ไป ces matériaux. Et donc, Philippe, comme une autre artiste que vous allez voir un peu plus tard, Anna Poulet, sont deux artistes qui travaillent vraiment à partir de matériaux naturels dans leur œuvre. It's like a burn or she paint. No, okay. It's both. It's you burn and then you put varnish on to protect it. But I think this is burnt because you see a little artificial fire and then ก็เฮ็ดข้างเนาะนี่เพิ่นเฮ็ดจอคิดคือแบบอันเตานะมีไฟขึ้นไม้เพิ่นก็ไปเฮ็ดสีแบบมันใหม่ๆเนาะอาจจะมาจากธรรมชาติแน่เติมสีอีกแน่เนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางในเติมบนในอาจจะมืดแน่เนาะ Ouais, donc je vais expliquer. Tout le monde est là? Ouais. Alors, donc Philippe nous a annoncé dans l'allée, on vient de voir un peu sa technique. Donc les bois sont des bois qu'il a collectés directement au mémorial de Rivesaltes. Et des photos d'archives en noir et blanc qui sont marouflées, évidemment celle-ci qui est complètement différente, qui est en couleur. Ensuite, ce que Philippe fait, vous voyez les projecteurs, il va mettre un filtre de couleur et qui lui donne, ça c'est un bon exemple en fait, la possibilité de un peu nous présenter une photo, vous savez les anciennes photos qui étaient sépia, de couleur sépia, et c'est souvent des photos d'archives de police ou d'identité, ou voilà. Donc là, on est clairement dans une... On n'a pas de script, de texte, mais on voit la justice, on voit qu'il y a une négociation complètement. Voilà. This one is not artists doesn't know them, it's just archival photos that they found. So archival photos meaning photos that are from the 1800s. 1800 the 1800s to the early 1900s. โอเคเดี๋ยวเอามา Late It's 1800s. nice when the spotlight show the picture. To just do highlight and De chaque Yes. idée, c'est pas la même chose. late 1800s, early 1900s. So I don't want to say early 1800s, but late 1800s, early 1900s. อาจจะบ่สามารถเห็นได้เนาะมันมืดเพิ่นเฮ็ดท้องมืดตัวนี้โอเค With everything, it's like all the pictures you see, it's all projections. There's nothing is painted on the wood. All of this is just it's light. It's just the light that creates the painting. It's a projection. That's why It's not real? It's not painted. No, it's not painted. Watch. I think they paint from the no Oh, okay, for that one, I think for this one, I think it is painted. มันอาจจะเป็นรูปแต้มเนาะรูปแต้มแต่ว่าเพิ่นใส่ไฟลง It's not painted from what she's saying. Est-ce qu'il y a des I don't know commentaires how- par rapport à cette salle? C'est pas des projecteurs. No C'est des photos. C'est photo. It's photo. It's photo. This is only for color. อ๋อเพิ่นว่าเป็นรูปแต้มเนาะ Ça รูป fait ภาพ sépia. En fait, c'est la lumière, plus la technique qui donne cette image. Aussi, Mais là, il faut j'aimerais attirer, non? attirer votre attention parce que on aurait, on a regardé les deux côtés. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment confondant. Ici, on a la sensation de ce côté que cet homme qui est assis est un homme de justice et donc qui est en train de juger cette autre personne qu'on voit à peine. Mais si vous tournez de l'autre côté, là on a une autre lecture. เบิ่งจากด้านหน้ากับด้านหลัง certain de ce qu'on vient de voir. Parce qu'il apparaît plutôt comme un accusé. Et comme une présence un peu menaçante du côté. En fait, Oui, voilà, donc on ne sait pas trop. Il y a une bascule qui s'est faite. Il y a une bascule, voilà.
Et ce qui est souvent le cas en fait. Ah oui. La perception. Donc l'artiste joue beaucoup avec ça. Donc vous voyez que son installation elle est incroyablement complexe. Et tous les petits détails comptent justement pour, par exemple ici, qu'on soit conscient de la différence entre le noir et blanc et la couleur. Et aussi, l'artiste nous laisse avec quelque chose en suspens, parce qu'on a l'impression, quand on entre et qu'on n'a pas les To clés, convey the feeling of depression, of suspense Et in si all on the n'est pas art. là pour vous dire non, c'est de la photo, ben vous repartez avec cette idée. It means that they use the photo and then they use the spotlight in the food. That's the thing. That's the part of it. I understood that she said the photos are projected, but then after she said no, the photo is painted and they use the light to kind of make it look old. Avoir l'autorisation d'utiliser And to set the mood, essentially, make it more sad. That's what they're trying to go. They're trying to go with desperation, anxiety, sadness. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme image? A little bit of it because Nicolas told me. เดี๋ยวมาเบิ่งภาพทางด้านบนนี้เนาะอาจจะเป็นขอจินตนาการเป็นต้นไม้ผู้เนาะว้าว Donc ici c'est la pièce de l'artiste Anna Coulé qui est de Béastali. Elle a fait les beaux-arts à Nancy et elle revient tranquillement dans la région. Donc ses parents habitent Béastali. Et donc ça c'est une image de la montagne qu'elle voit de เนี่ย ses parents. เป็นรูปจากผู้เนาะเป็นจินตนาการ Et si vous approchez, vous allez voir que tout est traité digitalement. Donc, plus on avance, plus on perd la référence des contours et de l'image initiale et on se rapproche de plus en plus de quelque chose de très graphique près du dessin. Mais tout est digital. C'est une façon qu'elle a, l'artiste, de dessiner avec les applications digitales. Ensuite, vous allez รู voir ปด้านแบบ ici เป็นจินตนาการจากผู้เนาะเพราะเนื่องจากผู้มันเป็นมีต้นไม้หลายๆส่วนผู้นะ ว้าวงามเนาะเฮ็ดวอลเปเปอร์ Durant la sécheresse 2024, donc l'artiste voit de la fenêtre justement les zones jaunies par la sécheresse. Say the picture in imagine from the mountain. From the mountain she can see from her parents' house specifically. And she take these pictures to digitally manipulate it. But she take these pictures from the drought of 2024, so 2 years ago. But it's specifically the view she had from her parents' house. เพิ่นเห็นจากวิวจากบ้านพ่อแม่เพิ่นเนาะ Et l'artiste s'inspire de ça pour créer son encre. Donc l'encre, il est créé จะสังเกตสีของมันเนาะ c'est quand même สีแบบนี้ c'est à l'arrière de la personne. คล้ายๆกันกับตัวนี้ที่ว่ามันถือแสงแดดถือเผาบ่ตัวมันเหี่ยวนะ Qui a fait une œuvre in situ. So it's the only artist who did a site-specific work. She's saying it's the only artist that did her art based on specific location. Very sick Everyone else is doing abstract. She's the only one that this artist is the only one that's doing it on a specific location. It's an actual place where everyone else is like fantasy and stuff. Ok, on va voir une autre de la เรื่องอาร์ตเนาะท่านผู้ใดอาร์ตถ้าผู้ใดมักอาร์ตดูสินะมาเบิ่งแบบนี้ก็ม่วนเด้อเนาะนี่ต้นกระบองเพชรเป็นรูปแต้ม I can't paint like this but I like it I like watching Alors, venez par ici. Donc ça, c'est la même artiste. It's the same artist. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? La céramique. เพิ่นถามว่าเจ้าเบิ่งลายพวกนี้เป็นลายหยังอยู่ในการโรตัวนี้เนาะเซรามิก La céramique.
Florella. C'est une œuvre qui a été faite dans le cadre d'une résidence artistique. C'est effectivement de la céramique, mais il y a une histoire. Donc, l'artiste fait beaucoup de randonnées dans la nature pour y chercher. And she works about le végétal. ตัวนี้เพิ่นก็เฮ็ดเป็นรูปบ่แน่ใจมันเป็นหยังเนาะนี่นะ Donc l'artiste travaille la ตัวเพิ่นสร้างขึ้นมาเป็นตะเบิงเนาะ จะคือเป็นปะการังอย่างสักอย่างหนึ่งที่ว่ามันอยู่ในพื้นน้ำหั่นนะ C'est difficile de parler. Alors, parce que sinon, si vous n'écoutez pas, vous allez manquer les détails et après, c'est dommage que ce soit avec un ตัว événement นี้เพิ่นอธิบายว่า artistique ตัวนี้มันเป็นคล้ายๆกับตัวที่เฮาเบิ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้สร้างให้มันเป็นรูปเป็นหางขึ้นมาเนาะ On peut arriver et spontanément tomber sur une sculpture en plein milieu de la forêt. C'est assez épatant. Et donc, elle parle aussi, apparemment, que la rencontre de tous les émaux, donc E-M-A-U. เดี๋ยวพวกนี้เป็นรูปแต้มภาพสีน้ำมันเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ให้จับเนาะเพิ่นแต้มขึ้นมาเองจากรูปที่เพิ่นถ่ายเนาะเวลาเพิ่นไปเที่ยวหยังหั่นนะหรือว่าจากที่เพิ่นเห็นเนาะแล้วเพิ่นก็แต้มขึ้นมาใส่สีน้ำมันแต้มงามหลายแต่ว่าบ่สามารถจับได้เนาะย้อนว่ามันจะเฮ็ดให้สีมันจะเปลี่ยนไปเนาะเรื่องนี้เป็นใบไม้เนาะใบไม้ Donc là, on est encore une fois dans une discussion entre deux artistes. Donc, ลืมหมู่เว้าลาวบ่เป็น la même artiste qu'on vient de voir dans la salle derrière. les feuilles. I think it's you paint the leaf. Un travail non encadré, très fragile, juste épinglé, en discussion avec les cadres. La nouvelle peinture française aussi. Et ce que je trouve qui est intéressant de cette exposition-ci, c'est le risque de la commissaire et des artistes, justement, de prendre le risque d'installer des petites choses sur les grands murs, où on s'attend à voir plein d'œuvres partout. Donc ici, on est dans l'espace de confusion, c'est un espace de réminiscence. En fait, l'idée de la commissaire, c'est qu'ici, d'un seul coup d'œil, on voit les 5 artistes réunis. Donc, on a évidemment le transfert d'encre de Marie Abel, mis en lien avec a collection of all the artists. It's a little bit of each artist. où il nous présente เพิ่นรวมหมดทุกอย่างไว้ในห้องเดียวกัน everything It is a little bit of every artist that you saw. This is a room where they're all sharing the space. So each room is dedicated to a different artist. In this room, it's all 5 artists, or all 6 artists together. Et une collaboration très étroite entre le papier peint de Anna Coulé et Safia Icho, qui décident les deux ça va? Donc les deux décident, et ça c'est intéressant parce qu'en conversation avec la commissaire, elles ont décidé toutes les deux, elles auraient pu prendre un mur chacune. Et elles ont décidé de sacrifier l'espace personnel pour la collaboration, pour créer une autre discussion dans l'espace. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça c'est l'espace These two artists decided to collaborate instead of having individual space, just work together. Vous avez remarqué dans les salles, je vais อันนี้ terminer. เป็น catalog correction ของภาพเพิ่นเนาะถ้าว่าเฮาสนใจอยากเบิ่งเพิ่มเติมเนาะเพิ่นมี catalog ให้เบิ่งเป็นแบบนี้แล้วก็มีทางด้านหน้านั่นเบิ่งนั่นเนาะทางหน้าเบิ่งนั่นเนาะขอบใจเพิ่นเนาะที่เพิ่นบรรยายให้ฟังเนาะมื้อนี้เนาะ
ก็รู้สึกว่าได้ความรู้มาจากเล็กจากน้อยเนาะถึงว่าสิบ่เข้าใจหมดก็ตาม แต่ว่าได้เห็นรูปภาพที่เป็นประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นมาเนาะก็ถือว่างามหลายเนาะโอเคท่านผู้ชมมาฮอดนี้เฮาก็สิขอจบคลิปเฮาไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะเฮาก็บ่สามารถที่จะแปลให้ฟังหมดทุกอย่าง ก็ได้แต่ทายให้เบิ่งแล้วก็ถ้าว่าผู้ใดเข้าใจฝรั่งก็ฟังฝรั่งเนาะก็ภาษาลาวเฮาก็บ่สร้างสิแปลให้ฟังมีภาษาอังกฤษนำอุ้ยสบาย พอเคยมา